جه برنامه میوان و مجارا دنگی امریکا لواشنطن پایتخت سلاوورز از صالح دمیجر ایرو لگل میوان خو نویناراتیا کردن سوریه د کمیتا دستوری دا گوتو بیج دکم نتوین یگرتی دامزرندنا کمیتا دستوری سوری را گهاند لگلک تیبینی و گازن لدور ناو آلین بشتار د کمیته داهنه کردن سوریه کوهن جوان د کمیته دا بشتارن چج آلی انجمن اجتماعی کردی و او چج آلی نوینر ان جواکا سیویل و گازن دکن کو نوینراتی وان گلک به و رنگ پیوست نبوید و کمیته هاندا ریوبریا خسرا کو گلک پارتیان د بن سیوان خدا ود حوینه هر وها هرمک برفره لباکور و روجلات سوریه کنترل دکه جه اندامتیا و کمیته هاتیه دورخستن گلو نبونا نوینرین ریوبریا خسر ده و کمیته دا چه باندوره ده سر کاری وی چه بون بندو ریگرین تولیبونا ریوبریا خسر بو و کمیته نها جبو شیروکرنا و مجاره بمرا سیهانوک دیبو اندام مجلس سروکاتیا مسد جه باجار قامشلو بمرایه دم باشه که سیهانوک هون چاوا و کمیتا دستوری دنرخین و تماشا دکن دم باش جورجی راستی امکارم ببیجن کو نوی کمیتا دستوریه امکارم ببیجن کمیتا کی نروایا و نسورية جي حتاني يعني إنه نرين راستقينا إرادة جل سوريا دوي لجنة تونه راستي أم كارن ببيجن هجر ببيجن نخو أبكينا أم ببيجن آلاوي بردوام كرنا آلوزيا سوريا آلاوين بردوام كرنا آلوزيا سوريا جبرجو فورميلا چارەسەریە پرزگریکا سوریایی ده آلیوی هنه اهلیکیوی اساسی پیوستیه گوهرتنا دموکراتیک دی سوریه ده آدنه جی تنکرنا ترور وجبونا استقرار بونا تمام سوریای و روجلاتا ناوین جبونا وصاني گرگا تم پرساما ابه گلو ویشی وازی پرزگریکا سوریای پرزگریکا دموکراسی سوریای ده پرزگریکا کردی سوریای ده به ویشی وازی حل ده ام باور دکن ویشی وازی ده بهتر آلوزی گرد به و بهتر پیواجوی کی ده بو دکمه پیواجوی کی دیده خطری بهتر چه ده به دیسا جی دوباره بکن گو اجنده و برجواندین دولت دستوردان واد سوریه ده ایرو امکارم ببیجن پرانیه و او تمثيله في برجوانديه دكن نه تمثيله برجوانديه قال سوريا دمله نجتماني ده ياجي دمله برزغريكن چارسريه برزغريكن ديمقراطيه وكردي ده حل ده جبونا وصل يجي هنگا هر کسی فهم کریه هنگا ریوبریا خسر مجلس سوریا دموکراتیک دوری یا جهاتیه دور خستن جوی کمیته راستی ام زانن بو او الوزی بریوی بردوام کرنا دمکی دریجه و نممکنه گو چارەسەری د وقتکی نزیک ده چه بده باشه که سیهانوک یعنی تشتکی بالکش گوت یعنی تدبیشی اف کمیت نه سوریه نه کمیته که سوریه جبه او اجزانم کو ناون تدا بکیمانی همی سورینه یعنی بس از وی بدم برانبر داخواز ریوبریا خسر کو دبیجه دوی امجی بشک بن دوی کمیته هاندا چاوا کمیته که نه سوری و اندخوازن و کو ریوبری بشتار بن تدا به جما فهمه وکی سوری گو ام جی خود اپراسیونا یا دیالوگی سوری ده جی خود بگرن اب ما فکیمه اساسیه جبرگو
فورمولا چارەسەریە پرسگرێکە سووریای درۆژئاوای کوردستانی باکووری سووریای تەمامی ڕۆژهەلاتی فەراتێدا جەممە دەرکەتیە يعني ام بيقاد بيجين نج بايبونكيا ونج ج قربونكيا ام بينا بيجين بالعكس تماما هري استعلاء وسربلندي لسروا هاتيا ومارجينال كريم شيبي در حقي وادا قالي كردن وقالي سوري تمامتي ام بيجين دروجيلاتي فراتي دا عرب بن سوريان بن كرد بن حموج بيرن كده هنقام بيجين نه لجنكي سوريا جبرجو نه إرادكي سوري تمثيل دكي نج عملية كي تفاوضي دركتية أما بيجين إنه جنسية يعني كملكي نسورينا أم بهيج بعصا ناس دامين هاكن أم بيجين إرادة جل سوريا أبن نرتيا وهاكن أمريكا بيجين لجنكي دستورية أبيك دواجي دي گفتو گویدا انگا چه دبی نابرا هیزن اکتیو لسر عرض سوريا دا ويش اخي هن برنسيبن گشتي دت كبن او برنسيبن گشتي ناوي و برنسيب لسر دستورينا ياجي او برنسيب دستور سوريا گوري وي خو ريزاين دگي يعني فيرنگي هالكي قالوا ام بيشيا دستور 2012 امين مو بكن امريكا نو بنفسين امين زالم شاو بكن اب ويش اخيدا داخويانيه ريفابريا خوسر جي خو بقري دي ماسا ديالوج دا ابا قصداوي اساسي فيرنجيا وجبنا وجي اف تفرعات دي جدبن يك جوان لجنه دستوري بفيرنجي جي خو باشا كيكي سيانوك يعني اگر هون بشتار بن وكو ريفابريا خوسر ودمه هون چه کار بن گوهرتن سرار دي چكن و تنه ام ببيجن رخنه نواد دربار في كوميتي دا جبر که هم بشدار نبونه لی حتی که هم بشدار بيجي دوی تشتك تيدا بيگو هرتن شوازي في اوبراسيوني شوازي كي شاشة يعني امكارن ببيجن وكي اش طالبه دس بيگريه گرگا ابيا طالبه يعني لجنه دستوري شخيني جو برانيا وي نه بروفيسيونالن تي علاقات وتكلين ومسألة دستوري وتشريعي ده تنه براسي هر كشي زاني بو خلفياتي واچنا تبني بيجي امكارن دي ساجي دوباره بكن مثلا تنكرنا داگير كريه چلو امي بحثا دستوري كي بكن جو صديق ده خاكا سوريا هاتيا داگر كرين جي تركيا مثلا يعني جي جروبين چكدار اي بي وغريداي بي داعش بي نصرة بي حراس الدين بي تركمستاني بي افغانستان بي وهينا ان درع الفرات بي چلو مثلا عفرين هاتيا داگر كرين و ام بيجن لجنكي دستوري چي بي اب تبليغيه كي اب انجام خورا درناخي من قالت ام بي دس بيدكن اد دوا مثلا نانو نابي ما تفيلش ندا ام بيجين اب عمليه تفاوضي فيرنجي تي انجام خورا درناخي تي بلا هركس يجي نه رونشتنن جنبي تشيبون نه رونشتنن جنبي تشيبون وحتى نجي بريارك نابنتوي هبو جي دسبيك دا خويانيه جنبي 2012 حتى برياره نابنتوي دو بينجي و 4000 ساله 2015 وقالك جاره بنا في معارضه ورجيم هذا سلادار بهدوره دونشتن ديسا جي انجام بردكت مسوغريا جوجفينا بي دسي هيفا بيشيا مدى او مسوغريا سركفتنا ويتشبي اواوي تنه براسي ام كارن ببيجن فيشي وازي اب سركفتنا كي دبلوماسي جي رجيم يا بعسرا يا 2011 حتى هذا سركفتنا كي فيرنجي تقري وايرو اب اي نمري ايجو نبي خد كن مخالفه سوريا يعني معارضه سوري او ايرو او اب تسليمي ويكرم براسي وادنجي وكي كرد جركه دفيل جنيدا خو تمثيل نجن يعني برا نبيجن غازنا كي بكن يانجي هيبيه كي بكن تمثيلا ما كيما يانجي اواما كيما غرك جورو زيد تربي وعمليا تخوازن دكفنا جي روابونا بلجنا هنيكي اب لجنا نروايا غرك هر كردكي خدي مسؤوليات
جي خو ببینه انه دلی خود دبینه گو دخوازه چارەسەریە پرسگرێکە سووری بێ دموکراسی سووری بێ یا کوردی تایبەت گەرەکە نەبێ شاهدی زور شاهدی باشە کەسی هەنۆ ینی ئەس ببوورە ئەستە ببرم ینی ئەv لژنەیە یانجی کۆمیتا دەستوریە کو tu dibêjî nerewaye û tenê ewkê rewabûnekê didê rejîma Esed îro neteweyên yekgirtî pîroz kiriye yanî ne aliyekî tenê kiriye rast e welatên gerentor dest pêkirine Tirkiye Îran û Rusyayê lê dawiyê neteweyên yekgirtî pênce nav pêşniyar kirine sekreterê giştiyê neteweyên yekgirtî Antonio Guterres pîroz kir ev damezrandina vê komîtê yanî nizanim hûn دبێ ئاوایەک هەبێ ji bo wekû hûn yanî bibêjin beşdarbûnekê bixwazin li cihê ku hûn wê tawanbar bikin bi ebêjin nesûrîbûnê yan jî nerewabûnê çimkî li ser asteke mezin tê pîrozkirin hûn çi dibêjin divê derbarê de جارك ديجي حتى اني ابيروس كرنا هني ودوي وقتي جو جبينا حفتي وشار يا جمعيه عموميه نتوي نكوي دتشيبو مرو جبدو وي قطنا كيبراسي ابجيكا الوزيه دنابرا ولاتن انجي دولتن دستوردانا سوري دكين حقا سيناكوكيد نابراوي دايا ديسا جي امبيلجني او نكن جي قطنكن براسي دمي دامزراندنا بيلجني جواب ويري قود هريما روجلاتنا بين قود جيهان دچيد بي مرو جبدو قطنكي براسي ابي قالكي فرباش بي ابيك اد دواجي قالك ونجي تزانن وهركز يتزاني قالك بريان مجلس أولكارية ودولة يكبوي وقبول كريا ودا مزران ديا ودبيجي أو أساسا لمايا وكي للسر كغزة تاني مايا يعني إذا بيكنا يعني نا أم ببيجين قالك آلوزين دي آسيا دا أوروبا دا روجلات نابين دا قالك بريارن دركتنا قالك تيبيني دركتنا قالك قبول كرن دركتية وبدهي جارة سروكي نتوين يكبوي دركتية ودبيجي أب بريار جبونا فلان شارة سرية أب بريار جبونا فلان برزقريكي وأب بريار جبونا فلان ألوزية ولكن لسروية عردي وبرنقكي فعلي عملي تيني زيكبوني وي درنكتنا جارك دي أم دوبارة دكين بيانا جنيف يا دا زار ودوازدا أوجي بيانا كي نابنا تويبو بريارين دركتي در حق السوري دا أوجي بريارين نابنا تويبو ومجلسة أولكارية برنقكي أريني ليك ميزان وبشقريا ويذكر لي شانسي وي جي براكتيك بونا يا شارة سري دا باور دكين هركز زاني بو أو أخوي ندى سوري وتمام رجلات نابين شوازك وي چارەسەریە هەیە دەولەتنەتە و مرکزی نابەندی ئیرۆ شەنسێ وێژ بۆنە بەردەوامکردنی لینە بڕاستی باشە ئەفخال زەلال بوو کێکی سەهانیۆکنای ئەم دەزانن ینی حەقێ ڕێڤەبەریە خۆسەرە وەکو ڕێڤەبەریەکە کو ناوچەنە بەرفرە لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریە کۆنترۆل دکە کو نوێنەڕەتیە وێ ببەر لەسەر هەر ئاستێن ناونەتەوی و دناو دەژی divê komîta destûrî dajî pêwîst bû ewana beşdar bana lê diyare bendin hene ku welatên mezin jî nikarin wa bendan ji seriya we rakin ew bendana çi ne girêdayîne bi opozisyona Sûriyê bixwe ve ku nahêlin yan jî bi welatên herêmî ve wekû Tirkiye wekû nimûne تم 2014 و 2015 و أتي بوهيما دبيجي تركيا فيتوكي لسر ريبابريا خسر تركيا فيتوكي لسر مجلس سوريا ديمقراطيك ديني براسيجي أم لي قدار دكن يعني بس أم مجبور بيك بينن يعني أم لي قبول بكن جبرجو سياستها نابنتوي سياستها جيهاني لتركيا بمشيني براسي لي أبجي أم ديسا جيبيجن أف دسبيكين ألوزي قربونا ألوزي دروجلات نابين حتاني قوهرتنا كي مزن شبه أب بناوي إنجا داخياني كي دخن هل وستكي تون ددن رخنا دكن أو إيرو جحقي ما وكي مجلس سوريا ديمقراطيك سري ما صار ديالوج كده أم جيو خو بقرن جحقي خو سريا ديمقراطيك
ده هر لجنه دا جي خو بگره جبرگو ایرو نيزي 35,000 شهيد وبريندار ومصاب ومعوق حتى انها دانينا يعني اب ايرو ام برافانيا فاميلا نمتوي قشتي دكنش خطريه داعش ايرو اب برسوا و هزي هري اكتيف وهري يكدي بيجي اب قالكي شرناس اب قالكي يعني برخديره واوكيوي برمزن شي بيجبونا فاميلا انا نتوي حمو قال روجلات نافين دباريزي نتني قال كرد لروج اباي كردستان يانجي قال عرب وسوريان دباكوري سوريا وروجلاتي ويدا اب فيرنجي انيكي اب مقاربه اب ترجمه كي برشا شبراسي بس ديسا جي ام بيجن نقطه كي برمهم قالك جارا بريار نابنتوي بيفيتو جي مجلسها اولكاريه درت كبي واريني سري شي دبي لي شانسي وي جي سركفتني توني براسي فرواجي بيتي مشاندن قالك مثال هنا دروجلات نافين دي اوروبا دي ابرز جريكي الوزيه هيدا حموجي فيرنجي دا او دبي يا اساسي ام اعتمادا ما ام روابونا خوش قال خو دبينين براسي ديارك كيسي هانوك يعني روابونا جي خلكت ود باريس لسر استا بشتربونا ولا سر استا نافنتوي ود كومبوني نافنتوي دا يعني ولاتكي وي مزن جهاني هيك هفالبنده ويا او جي امريكايا يعني وجي امريكا فان خمي خدر دبرن وند بيجن شما افيك دبي شما او كي راس بش ديريا وناك وناهي لو نسر اصلا سياسي جي بشتار بن وكوكو هفالبنديه ويا لشكري ديكه خويا دقي وقتي چارەسەریە هنا نهاتيا بري بله باشه از تسپاس کم که سیهانو که جبو شیرو فکرنه تدوی اودا دما بتر دیگه داویه سپاس تو به مرابوی وکو هداری کر سیهانو دی بو دبیجه کو اف کمیت نه کمیته که سوریه یعنی بو بواتایا کو ولاتن در دوره ولاتن مزن جهانی او بریار دوی درباره دادن لهر حال ام دزان کو دناوا کردن سوریه دا بشک هيا کو بشتار دبن وكو انجمنا اجتماعيه كردي انا كسي وكو هن نوينرين جواكا سيفيل كو بناوي سيفيلان بشتار دبن اما بجبو شيرو فكرنا بهتر دفي درباره دا بچن المانيا وجوي دري حواس خليل نوينري انا كسيد هف بيمانيا اوبوزيسيونا سوريدا بمريا كيكي حواس تو دبیجی یعنی تجی ناوی هر حال بره یک جوان نوام بو کد دوی کمیته دا بشتار به یعنی وکو اندامتیا وی کمیته بکر لپشت دیار ناوی تجی هاتیه او کرن کسکی دن کتیه شوناته هر حال از جوی پرسا کسایتی دست بکم چما تو نما ایدی اندام وی کمیته دم باش ککسال بگمان یعنی دسته دانستاندنش بری سالونی وکی ناوی خواه دیار کرن وقتا دما اول ده کار و خبات هاتن کرن سر مسئله پیکانینا کمیته دستوری و اف زیده سالونی و که یعنی رژیم و کمیته تعدیل که بوی دمی ده دسته دانستاندنه جهر لاشک ایل هندره دسته ده دستهش حف لاشا پیکته جهر لاشک هندره دسته ده خواست نونره خواه الهندره کمیته دستوری ده دست نشان بکه هر وها انجمن اجتماعی کردی وک بشک الهندره دسته دانستاندنه ده دو آلیک وک انجمن اجتماعی کردی آلیک وک هبوناوی الهندره اپوزیسیون سوری ده هف پیمان اجتماعی سوری آشورش ائتلاف ده هر دو آلیا دنونر انجمن اجتماعی کردی هبون اج یک شوا کسی وقت بیجه هات دست نشان کرن آلی انجمن اجتماعی کردی ده و جوات کمیته دستوریش بری سالو نیوه حتی انها کارد به سر مسئله کمیته دستوری سیناریوهات دستور سوری آپیش روژ سرور سکناندن جبری هر تشتید الباوری مده تنکاری دستور کی بنویسه وقتی الهفکرنک سیاسی نبه هک الهفکرنا سیاسی سر هنک خال چه نبن سیاسی نکارن بگارن بگین هف پیمانه کی بهوره بگمان تنکاری دستور کی دانه پیشتی گهاندنا هف پیمانه کی بهوره سر آست سیاسی دویره هنک خال سرکه او خال بن بنگهین خلق کیاساییت مسئله دستور پیکتینه لی دما تالیه ده و کون زانن یعنی ام بیجن
دەسوەردانە ناودەوڵەتی هەندێ پێکانینە vê komîtê de nebû hebû diyar bû her kesekî re ji ber wê yekê ev nav dihatin seknandin yanî ê bêhtir ê beşêsiya ê girêdayî nûnerên civaka sivîl ve lê ew beş mixabin ne bi rastî me tim û tim tekezî serkir ew beşek bê alî bê bi rastî nûneretiya civaka sivîl û kêmnetewa li hundirê Sûrî û kêmnetew ola li hundirê Sûrî de bike ji ber bikarê ciyê xwe bibîne mesela çareserkirina siyasî re distûr mesela gelkî giring e gelkî muhim e ji ber ew bingeheke li hevkirina siyasî li wê de miletê Sûrî dikarê li hev bike. باشە کەکە حواس ینی ئەزبەری تە بە سییانۆک دی بۆ ئاخڤیم ئەوە دەبێژێ ئەوەکە پاش و پێش هەیە هەر حاڵتەژی ئانی زمان ئەڤیەک ینی چما ئەو دەستەیە وەک بێ حکمرانیە ڤەگوهێز وەک بێ مەرحەلەت هەیئەت الحکم الانتقالی وەک بە عەرەبی دەبێژن ینی چما ئەوە بەرێ نەها دامەزراندن پشترا دەستور نهات نویساندن ینی چما ئەو پاش و پێشە بوونەهان چما چێ بوو بنەریناتە نها بریارا 2254 داخویانیا جنیف یک یا 2012 نزیکبوونا دیمستۆرە وەک ژبەری گیربێدێسۆن مەسەلا چارەسەرکردنێرە 4 سلەل هاتن دانین وا 4 سلەلا یەک شواژی مەسەلا سلا دستورێ ئێمە ئەم تجارە نابینن مەسەلا دستورێ وێمە بگینێ چارەسەرکردنا سیاسی ئاداویە قاسی بکارێ ڕەحەتیکی چێکێ و باوەریکی ئاوا بکێ هەک سەر بنگەهەک ڕاست وەرێدانین ئەو بووە ئەس بێژم مەبادە ینی بنگەهینێ دستور سەروەرێدانین ئەو دستورێ دنیا هەمیێ دەتە بگەرێ هەنێک مەبادە ئێ سابت هەنە ئەم تشتێک سەر دستورێرەنینە لێ هەنێک خاڵ هەنە سەر دستورێ دە تێدانین و سەر بنگەها وال پێشیا دستورێدە دستور هێدی وارێ خۆی یاسایی دە تێناسکردن و فراهی وەکی باشە کێکی حواس نزان ez vê xalenekî şîrov bêhtir ronî bibêjî bo temaşevanan yanî me besta te ku ev distûrê bê nivîsandin wê ne distûrê dawiyê bê yanî wê hîn heng guhartin di distûr de çêbin piştî ku li hevkirina temamî bibe û her tişt aram bibe û rewşa Sûriyê çêbe tu dibêjî wê distûr heng guhartinê din çêbin yan rengek û distûrekî dî bê nivîsandin şxwal dinyê de tiştek nîne em bêjin wela tiştek qalib e û çênavê guhortin têde çêbê lê ew xalên mebadea mebesta min jê mebadên sereke ya hevkirina siyasî serçêbê gereke ew mebadên sabit bin guhortin têde çêne bin tiştê girêdayî mafê mirova ve tiştê girêdayî mavê netewa ve tiştê girêdayî mafê ola ve cidabûna navbêna dewletê û diyanetê de yanî bêaliya dewletê mesela cidabûna navbêna her sê desthilatên sereke de sulta desthilata rêvebirî desthilata qedayî desthilata teşrîعî ev wek cidabûna navbêna wa de mesela mehkema distûrî a ilya gelek tişt hene ê baweriyê me de wek mebade werê danîn rengê Sûriya û rengê hikm li hundirê Sûriya de û rengê rêvebiriya rejîmê gelek tişt hene gereke bingeh bê hevkirina siyasî de ew guhortin yani divirda heta ser asta bingehan da jî yani hemî aliyên Sûrî ne beşdarin divê komîtehanê da em zanin rêveberiya xweser ku rûbereke berfireh navçeyên berfireh li Bakur Rojhilatê Sûriyê kontrol dike ew ne beşdar e û li dijî anha Sîhanok dibêje ew li dijî vê komîtêne û ew yanî wê wekû Sûrî nadin zanîn li beramber wê opozisyona Sûrî bi xwe jî du beş bûye yanî ne ku hemî opozisyon beşdar e hinek aliyên opozisyonê belkî ji rêveberiya xwe ser tundtirin di derbarê vê kombûnê de û hinek ji wan dibêjin evên ku diçin her xayînên û her evanat xwazin ecendeya rejîmê pêk bînin ê başa çawa wê komîtek wiha bingehên esasî deyne ku hin alî ne beşdarin têde kek salih baweriyê me de şixwe mesela pêkanîna distûrê li hevkirinek bêhtir civakî ye ev distûr şixwe ez dibêjim ji mafê her kesek Sûriye
نونرین هن بشه سیاسی ای سوری الهندری سوریا دا مافی و جی خواته دا ببینن و بکارن شریک بن الپیش روژا سوریه دا هک ام نکان خلکی بیخن شریک پیش روژا سوریه دا باوریم دا و پیش روژا سوریه و تم و نخوشیک تی دا هبه و بردوام به او بگمان وک مسئله یاسایی لی باوریم دا قناغک و ولی خلکین دی تمام و بکارن شرکاتیه بکن سر مسئله و نرینه و البرچاوا و دانین الپیش روژه دا دانینا دستوری دا مثلا هبون و نبونه يعني از نه هلوستك سياسي ام حاضر بن والله شرعيه وام نه حاضر بن نشرعيه نه بويرانجيه دسوردانا ناف دولتي ايرو بينج ولات السرانسري سوريا هبونك وي لشكريها هبونك وي جران الهندري سوريا ده دسوردانا كل حمو اليا الجريزا سوري ده تشيدبي والبرشافا دياره بروي كيجي بريان ناف دولتي السر مساله السوري دركتن ايما باوريه مده ام چه قاسي بكارن ده بدن باليه بريارا سوري بمين الهندري سوري ده او يا باشا ام بكارن شريكاتيك نابنا ملت سوري ده پیدا بكن او يا باشا بگمانا مده وقتی البر گفتگو المسألة دستوري تشي شخوا وقت من دسبيك جو ان اويا چاره سركرنا سياسي شخوا بينش بر حتى دستوركي بياساين اوروبي غربي جي تداني امريكي جي تداني او دستور بنجهك ارام جيره بيويستا حتى السروي البجارتنك بن شافديريك ناف دولتي دا تشيبي ما خلقي سوري حمو ما في خوا ايه البجارتني التيدا و ايه خدانا بيش الجين بيشاروجا سوري دا جي خواته دا ببيني دست هيزك لازمه وي دستوري بپاريزي پاراستنا سوريا وقت دولت بكي نه پاراستنا برجوانديه هيزك سياسي بكي و هيزن دي اي سياسي تنبكي وقت افريجي ما امدوينن ان 10 سالا دا وقت بيجي 9 سالا ام غان سالا نهاب چرنگي نيزيكي ملت سوري و نيزيكي دولت وقت كيان دبي تنيت خوازه ريجيمكي بپاريزي نه دولت پاريزي اوبوزيسيون و ريفابريا خوسر يعني هندك ارين اوبوزيسيون از ناخواز ما برهفده دينم چمكي اواناج بخوش دجي هفن يعني ريفابريا خوسر هندك الين اوبوزيسيون كو او خوجي باوكي راس لدجي هفن ل دوی درباره کمیته دستوری داشت هر دیجی رخنه‌ام به تندی لوی کمیته هاندکن و دبیجن او اجندای رژیم اسد پکتینه بهتری کو دستور کی نوش سوره بنویسینه باشه هونها وکو انا کسی اسپرسا خوشته بکم که اوس دیسات کاری برسوی بدی اون وکو انا کسی هون بشتارن برنگی کی جرنگان هر چندی کو رخنه دبن هون که مجی ل ما مستا کامران حاجو وکو نوینر انا کسی د و کومونه دا اندام انا کسی د نوینراتی انا کسی که د کمیته دستوری دا و هر وها ما مستا عبدالحکیم بشار او جاری ائتلاف و تدا یعنی غیری د عالی جواک نوینر جواک سیویل جی باشه هون چاوت کارن ما فی کردان بپارزین یعنی وقت بنگهن ام ببیجن خورتو بهز دارین به هف پیمانی اپوزیسیون راکو دوی وهابه یا نا اون بشتار نابن باوریم دن هاد دو پرس چیبون و هر یکی هنکی در فتی تبدیش بر ام برسوی بدن یک او دنگ دویجه خدمتا رژیم تکرم پیکانینا کمیته دستوری استخوازم جوار بیجم وگرن دستورا 2012 افصالا کنی و رژیم تعطیلت که ناخوازه اف کمیته دستور پیک وری و هنک حوال بنده و پیر آریکار ناخوازه پیک وری و هنک ولات دیجی برجواندی و هبون جبر هنک نکوکیل سر عرضه دیار نحو جمگل کی تکون و تفصیلی ده لی ماده 105 دستور 2012 بيجي حتى تخالكي دستور تعديل بك في دتلت اندام برلمانا في ريجيمي اری بکسر و بداویه ده اری کرنا و تنیجی نبسه و سرو کمار و رژیمه اوجی اری بکسر ایرو او رژیم بو بشک بو یک سیا نه بشک نیوی بو یک سیا مسألة شرعيته ده يعني بريارة هيك حواس بس أو كفار رخنيان دكان أوراد دبيجن حرس بشي يعني عندك آليين أوبوزيسيون براسي من الوانجو هداري كناكو دبيجن حرس بشي اي رژیم انا و همي شبيح انا ويعني رخنيا وان دفي درباري دانوات بين حتى ايكو نتوين يقرتي بنافكر دبيجن دنافا او كتبي الرژيم دنافا دا دبيجن اوبوزيسيون دا وكو قدري جميل دبيجي او يد اوبوزيسيون دا لبخا ظلام بشار اسد او ظلام رژيمه يعني دبيجن همو رژيمه تدا
كاك صالح ام يكش مبستي سركه شورشا سوري سرابو بكاري دنجن جدا جدا بيسح كرن نا اوبوزيون ام بيجن والله دستا دانستاندني اوبوزيون معناته حمو في يك دنج بي يك نرين بي يك هلوز بي يك معارضه يك جبهه وطني تقدمي براستي نافو مبستي شورش سر باوريه مده نرين جدا جدا نبينا اوبوزيون ده او خو زخمبونكش اوبوزيون زخمبونك سوريا بيشروجره ام وك انجمان اجتماعي كردي ده جارا نرين جدا جدا نبينا ما اوبوزيون ده در باش وقت ما نما وقت ما كان كي حواس ولا سر مساله انا كسي از ورم سر برسيارات هبونا انكسي الهندري وقت نسبة وتناسب انكسي بناوي خوك انجمان اجتماعي كرديها هبونا قلسة بيغمان هبونا كرد بجشتي قلسة لنا انجمان اجتماعي كردي تاني دراهجي ويقنهي او بارتين دي سياسي او رخصتين جواكا سيفيل او جي راهجن بشك ويقنهي بالاضافه هناك فيديوهات سر كرد هاتن ستاندن او جي وقت بيجي مسالك زيدي طاقات كردن الجلك الياده سركه برسياراتا ما اوبوزيونيرا هبيمانك هي كاغتا مبادئ الجنيفا هشتاده مرادستي دي مستورا كريا بيان رياض يا ددو نا رياضه يك كونزان قال لك نكوكي نابينا مو اوبوزيون دهبو رياضه ددو اساسا تشيبوش بل امجوان كوكي خلاص بن بيان رياض دو يا مرجع كوميتا دستوري ودستا دانستاندني بشي جريداي دستا دانستاندني و كاغتا لا ورقه دوزدا ما نرينا اوبوزيون مرادستي دي مستورا كريا لوي نريني ده بنش خالن سركه ما كاريا تشتي جريداي برزغريكا كرد و ام درباز بكن هندري ويده يك ناوي كومارا سوريا وقت دولتك زيدين تو اولك الهندري ويدا دستور سوري بيشروجي في باوريه ما في نتوي اي كرد الهندري سوري دبينه وبكلتوراوي وك بشك كلتورا اجتماعي سوري برزغريكا كردي الهندري سوري دا برزغريكا اجتماعي سوريا سياسات تشوت وشاش در حق كرد هات هر حال كي حواس ببورا ازدقم داويه دما برنامج خالي تنزاني افا خالن ولا رنگ سبد گوتو گوبيجان دا هنك جوان خالان ونجدسي بدن دي ساجي امي شابل ريبن كا تشبن از داوله بورنا كي حواس دما منما حواس خليل نوينري انا كسيد بايماني اوبوزيسيون السوري دا تجي المانيا مره بيقلك سباس بو بشداربوناته بنار الهجال لفرام دقهن داوية دما برنامج خواه تا جاربي الصالح دميجر خاطري خوش وقت دوات خازم و بمینن دناف خير و خوشیه ده